من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. سورة المطففين سورة ورها ما الرسول جدا تطفيف جتون مالي تيتي قوتشو بربادي حقنا ما الرسول بربادون سني تطفيف جامع جتو بكا إرنا جتودا إرنا إفين بربادو دون تينا مبراتين بربادي جمع. بسم الله الرحمن الرحيم. جنة كرانا ويل جتون هلاكني تادا يخي غاغا أمني تادا ويل جتون لغني جهنم سن قباويرا للمطففين جتون ورّا إرسان سني فيجي ورّا حقنا ما إرسان ربي نويم الذين إذا اكتالوا إسان سنوغا سفرا وغا سفرة على الناس يجون من الناس على أنتم معنا من داتي من الناس يجون نمر وغا سفرة يستوفون خبوتة يكساني نمر وغا سفرة لا لما نقوتتني سنيفو إرفمو إساني إيجان جيشورا وإذا كالوهم جيشون وغا نما سفرا نموجي كالوا لهم جتشورا معنى علامتي بكتنا جرا وإذا كالوهم جتشون أي كالوا لهم وقا إلمنا ما نوبراتي سفرا ووزنوهم جتشو يوكي وقانا ما مدالا وزنوا لهم وقانا ما مدالا يخسروا جتشون إرسان جمّا أما ربين قديتنتي ووزنوهم جي ولتمو الذين إذا اكتالوا ووزنوا على الناس جنة خجدي خنان رنو دمّيت يجودا جزء مدالاتي تكتم مرمو إنجاني أيوة الذين إذا اقتالوا على الناس والروغان مرة سفرة يوغان مرة مدالة يستوفون قوتتني وإذا كالوا موغان ما سفرا نمو ووزنوهم جيشو يوغان ما مدالا يخسرون يجون خنماسا نمدرا إرسا سفرني مرني مدالاتني مرني ألا يظن يجون هيادوج أما لا يادون تن ونتون قلبي كيسان أفتو يجون دي أمربيني يوخيو ألا يظن يجون هم بيخوسا هنوبتو يجون دا يكين الراق آجانا مونيخوني وقوان آخرات أمن وبريو يكالسي ملين تاتو ألا يظن يجون هم بيخوهي كيسان وبتوسا أولئك يجون جرّك ناس أنهم مبعوثون قافا مفتاو ثاني خنا إفبتنين جرني جيم ربين أنهم مبعوثون جتون إسان خافا موتو خنا مبيخني جي ليوم عظيم جتون قيا قد خيست خافا موتاو ثاني تنبيخا مو مالي فكنا ما كان مدرا مرة آخر مثنيه نخافا مناتنا نقوم سني موكمي لامتين ثم معنا في تجان حرفين جريدا ظرفي رتي يرو سنتي چودا ظرفي چو مقا يروتي في بوتا رتي وغا سنتي معنا في تاتي ليوم عظيم في يوم عظيم قيا قداتا كيسا خاف موتاو ثاني تنن هبتنمو تنن بيخنمو مالي فكانت يكنا ما إرسوان كان بوديتانو ما اتقاب ما جربين مي قيان سن قيا خمس يوم يقوم الناس يچون قيا نمني خو لرب العالمين جيتو ربي عالم توتا فول دور دابچودا فيا اي غلطه ساركچو جيتو غيا نمني خوسني قبري را يوم يقوم الناس جيتو غيا نمني خويا يوخي غيا نمي دابتو لرب العالمين جيتو فول دور ربي عالم غيا دابتو دري قيامه كيسا وغا قمشنتما جيتودا ايتي تنم بينو مالي وكانت كان ما نياتن كلا جيتون dhagayaje marabbiin bimaana ala dhagayaje yoo kallaa jechuun dhugaadha bimaana haqqan dhugaadha inna kitaabal fujjaari galmeen warra badii hojjetanii fujjaar jechuun warra badiidhaan jiruun isaanii guutamte jechuudha bakka faajir isa jurraa dhufe baay'inaan maatis badii isaanii garsiisuuf jemma inna kitaabal fujjaari galmee warra badii hojjetanii lafii sijjiin biiroo jalaa san keessatti taa'aadha jechuudha. Sijjiini kana gana ibsu ta'a rabbiini
eeyyo biiroo jalaa jechuun dachii sanaa gadi jechuu bakki galmeen isaaniitti galtummaa galmeen hojii isaanii asiin ol hin deemtu asiin ol deemuu karaan hin jiru kasiidha asiin gadi buuti wamaa adiraaka jechuun maaltu si beeksisa eegamaa khiyya maa sijjiinuun jechuun waan sijjiiniin sun ta'e ni beeytaa jeeti kitaabun marquum jechuun mahallu kitaabin marquum jenna jaanammaa alkalaam walaas mudaafin wanni kun maali jennaan biiroo yookiin bootaa eeyyee galmee barreeffamaa ta'eeti jechuudha kitaab jechuun galmee yoo ta'u marquumiin ammoo barreeffamaa jechuudha bakka wanni hundinuu sirriitti barreeffamtee takka wanni keessaaf hin jirtu bakka galmeen sun itti galtuutu sijjiin jaamamma biiroo galmeen isaanii itti galtu sanii sijjiini wayluun jechuun halaakni taadha yoomeedin guyyaa san للمكذبين والرخجبسيسني في لقجان نميتي تقفاوه في جرا الذين يكذبون إذان سنوك خجبسيسني بيوم الدين قيا قلتها سن بيوم الدين قيا قرماتا قداسا والرخجبسيسني وما يكذب به قيا سن كجبسيسو إلا كل معتد شوفا نما دانقا دبري ملي جتشورا معتد جتشون دانقا ربي تركان فجورا asiin jechuun nama dil'aawaa ta'e malee kulluun sun ammalaa mu'tadee daangaa dabreera asiin jechuun dil'aawaa jechuu bakka nama santu kijibsiisa malee nama hundaa miti idhaa tutulaalee jechuun yeroo isarra qaramtu ayaatuna jechuun ayatoonni quraana keenya hoggaarra dubbifamte qaala jechuun ni jaa namni kasii sun asaatiirul awwaliin jechuun hogbarruu warra durii jaa jechuudha hijiba warra durii seenaa warra dur barreessee kana godhata hogbarruudha bakkaa'u aadaa isaanii sanii barreeffatee jabaatil jechuudha baramoonni kuni sirree miti quraanni kun je'ee warra kijibsiisu sanii jemma fujjaarri warra akkasiitiif deema baramma rabbiini illaa kullu mu'tadin asiim namni daangaa dabre sun jarakkanaa kana kallaa jechuun lakkii taa'u haa taa'u namni kun kallaa jechuun yookiin dhagayaa jechuudha بل رانا سببي ابتلاء المربين مالتو جرى كان كان غودا ديرو معلومه غويا قياما كان كيبسي يو جتن بل رانا جتون بريني اغوغي على قلوبهم قلبي ثاني تنرتني اغوغي ما كانوا يكسبون بدي انسان وجتن سنتو قلبي تنچوفه يما قلب مان ثاني تو داوتين كيساتم فيان قبدو اي وارغمان عليه الصلاه والسلام حديث خيتي ماني غبريتو غاجلي تكوجته نتيجي قراتي تكاتيتو قلبي تاتنا رتقان تكبوتي جين لكما إني دلي الدميتا ديمون نتيجين تني ربايتي تقانتوني يروما إني بايتا ديمون تقانتو والقبتي بك أمرا قمت وليدا قراني ما متنقرو قلبي نساتيس وليقا قرقلتي جان أكلا لما قدا فوليقا قرقليتي وانه ما مؤسمان الرقيات ملي إتو الإنسان تو إنوما ونقلبو عفيدتهم جي ربينو gadi garagalchina je waqa qalbii isaanii akka umaan fudhanne akkanatti teessee waa qabachuun dandeessuudha bar akkas jaajarri suni waan isaan hojjetaniitu akkas isaan godhe kallaa jechuun dhagayaa je innahum isaan akkasii sun arrabbihim rabbii isaanii irraa yooma izin guyyaa qiyaamaa sallamu ajuubuun dhoorkamoodha gaarradamoodha bakka dahoodhaatiitu isaanii fi rabbi jidduu jira fuula rabbiin arkan كلامنا لا سمودافين الربي من الرؤية ربي فول ربي ثاني سن أركورا رب ما هو أركورا لمحجوبون أور كمو داي أي وغير دو جدو جرا فول ربي أركن ور فول ربي أركو نوم الدنيا رت إذا صداته إذا دعومسه إذا بخير وجته تو أركمله نمنون دين أركوب دما ثم إنهم دوب إنسان achi boodammaati lafaalul jahiim jechuun ibidda jahannamni seenan ibidda jahannamitti qaqamuu ta'an jechuudha thumma yuqaalu ni jaamaani haadha alladhii kuntum bihi tukadhibuun ibiddi kuni jahiimiin kuni kan addunyaa irratti kijibsiisaa turtan sani itti himamalaa jala murame isa sani kunoo dhandhamaa jaamaaniya kallaa jechuun dhugaadha haqqan jennee fasarra kanaasme yookiin yoo dhagayaa jechuun dandeenya kallaa jechuun dhugaadha inna kitaaba al-abraari galmee warra toltuu qofa hojjetanii abraar jechuun warra toltuun isaanii hamtuu isaanii injifattee eessarraa dhufe inni kun minal birri jaan
abraariin kun amma birriirraa dhufe birrii jechuun maali toltuu hojjechuu leeysal birra an tuwalluu wujuhakum jennechi gadi baranne bira kunne abraar jechuu bakka kheyrii san heddummeeysanii nama gartee toltuu mataa ifii dura dabarsuu odoon ta'in bu'aa namaatiif cinqamu jechuu bakka bu'aa mataa fi dura bu'aa namaa warra dabarsu sanii inna kitaaba al-abraari galmee warra toltuu hojjetanii lafi illiyyiin jechuun biiroo olii san kee ta'uun jechuudha. Illiyyi jechuun kun maaquuzu min al-ulaa jedhan ol jechumarraa fuudhamte olichi olii san jechuudha. Eeysa wamaa adraaka jechuun maaltu si beeysatee argama kiyya maa illiyyuun haasa'uun waan ta'e ni beeytaatiin beeytu kitaabun marquum jechuun mahallu kitaabin marquumin jennama. Bootaa yookiinis biiroo galmee barreeffamaa taheeti warra khayrii kanaaf barreeffame jechuu galmeen suni yashaaduu jechuun bootaa sanni dhaqa bakka galmeen itti galtu sanni dhaqa almuqarrabuuna warruma rabbi dheeyfamu qofaatu dhaqa malaayikotuma qofaaf biiroo san dhaqa malee achi dhaqee shayxaanni waraqaa isaanii san fuudhuu hin danda'u jechuu warra waan biraa irratti barreessuu hin danda'u sana jala muraa jechuuf deemama rabbiini. Saniifuu biiroon isaan galmeen isaaniitti galtuu kabajamtuudha. Takaafirtoota asiin lafa jalatti gadi galtii jenne tammoo muumintoota olii sanaa oli galchuun sunu wanni kun waan jabduu ta'uu agarsiisa jechuudha. Innal abraara jechuun warri kheyrii hojjetan sun warri toltuu baay'isan sun lafee na'iim qananii keessa ta'uu ta'anii alal araa'ik jechuun siree yookiinis algaaleerra yanzuruuna tattaaniiti yanzuruunaan ilaalan jemma. Wamma sireelee isaanii san gubbaa ta'anii achi gubbaa bakka hedduu harkanii bakki takka bakki duraa dhokatu jirtu bakki isaan laaluu danda'an deemanii laaluu odoon ta'in firummaan isaaniitu ol dheertu waan taateef achirraa warra jahannamuun daarkuu danda'an jechuuf deema rabbiini. Taarifu jechuun ni garta yookiin yoo taarifu ni beeyta zaahiraa yoo fasaremma taarifu ni beeytaa fi wujuuhin fuula isaanii keessatti nabratan na'iimi jechuun ifa qananiidha jechuudha bakka. Badhaadhina keessa turuu isaanii wanni beeytuun fuulumarraa qara'uu dandeessa jemma rabbiin. Dhugumaa bar namni naannoo isaatiif maali miirariidha bakka daawwitii waan ta'eef waan naannoo isaa keessa jiru dabarsuu danda'a yoo itti toltee inni ni beekni fuularraa mul'atteedha wanni tuyya. Eeyyuwaa taarifu jechuun ni gartaa fi wujuuhin fuula isaanii tafsiruun bilmuraad jedhan kun taarifu jechuun ni garta fi wujuuhin fuula isaanii keessatti nabratan na'iimiin ifa qananiidha bakka kanani jiraachuu isaanii fuulumarraa dubbisuu dandeessa. Bakka kitaabnitti galu saniyyan biiroo yashaaduu jeemima inninu yashaaduu muqarrabuunaan biiroo san warri dhaqu warruma rabbi dheeyfamu qofa malaayikotumaa dhaqa malee galmee tana shayxaanii tuquu hin danda'uudhamma. Yashaaduu isa ragaani bahaa jetteen fasarin amma bakka santu dhaqa biiroo inni sun itti galu sanii jaamu fasirtoonni. Kabajaa isaanii garsiisuu rabbiin gaa biiroo isaaniitti ol godhe kakaanii irma gaggodhe yusqoona jechuun ni obaafamanii abraarriin sun warri kheyrii hojjetan sun ni obaafaman mirra heeqin jechuun farsoo irraa obaafaman maqtuumin jechuun farsoo cufamaa ta'e ashagamee jira jechuudha lammarraan banamne isaan dura willee yookiin kiddoon irraan banamtuudha bakka isaanuma biratti dhuftee irraa banamti malee isaan dura namni afaan kaa'een jiruudha. Maqtuum jechuun cufamaa jechuudha. Kitaamuu jechuun wanni cufaan isaa sun jechuun wanni inni cufameen sun farsoon sulaama wanni cufamteen miskun jechuun foolii miskiite kakaatiyyan maskattii jettiidhamma wanni wayiin daboolantu yeroo garii ta'a jooytufaa jira. Akkas odoon ta'in amma tuni fooliin isin dabarsitu foolii miskiidhaati maskattii jetti yookiin yoo kitaamuu jechuun garri dhumaa jechuu lasalaasaa sana eega dhugan booda garri booda jechuudha. Fooliin isaa miskun jechuun miskii kakaatimma farsoo addunyaa tana hoggaa dhugde deeqifachuu isaatii miti suma cinaa'uu taa'uu hin dandeessu laamma naumaa ati silaa nama gudda jettee duhanaatiitu shimpibeetii dhugee deema fakkaata inumaa ulaa innummaa nu guutumattu sanuu bar doktora maaree kabajaa qaba nama biratti kana dhugee kunoo taa'ee asii waan fedhe haasawa arrabni hundi dabee qaamnummaan isaatu sirriitti taa'uu hin danda'u tachiisuun ammoo kasee miti jeema
eega dhugan booda fooliin isiidha maskatti jetti waan maastikaatti nyaatan hin qabdu jechuudha. Amma taasii sana dho'isuudhaaf ni ajooytiin beekan si waakkatee maastika adda addaa kana guuree kana nyaata jechuudha. Garuu immoo fuularraa mul'atti hiddi hundi fuulaayyaa akkanumatti ulaaltee beekalaa tajannataa akkas hin qabdu wafii daalika jemma rabbiin aboo ni'maa kanaa tan harkachuu keessatti falyatanaafasil mutanaafisuun warri wal dorgomu haa wal dorgomu jem dhiirti wanni itti wal dorgomtu tana malee addunyaa fa'aa miti jechuudha. Dhuguma addunyaa hojjechuu dhiisii taa'ii miti bara addunyuma tanaa hogizee hojjettu akhiraanin hojjetadha jii dorgomi kaa isuma tanaa hogizee hojjettummaatis niyaan ta'e bareeduu qabdi kaa fuula namaarraa inni siin eegaa miskiinaaniin gargaara karaa rabbiitiin hojjedha fira kiyyaaniin gargaara ji'i hojjedhu hoggis maalis sii deebiti niyaan ta'e isuma tanaa'u dorgommii jannataatti sii deebistii dhamma dhugumattu وفي ذلك كان أركتشو خيزتي نعمة بريدة كنا أركتشو خيزتي فليتنافس المتنافسون ورّي درقمن ها درقمني ومزاجو جماتيس بك فرصوصني وافني ومزاجو جتشون أريري فرصوصني جتشودا إلى الرحيق المكتوب جنة فرصون فشوفمتي جرتوا شقي جرتي أريرا خيزة بوفمي جراد ما يسمانو أريرا وقا جنو makaa isiidha jechuudha. Ispiriisii godhamtee jirti summaanuu wanni fidanii ispiriisii sitti godhan min tasniimin jechuun laga tasniimirraa waraabamee ispiriisii itti godhamamma. Areerichi dhufa jechuun eeysa lagni kun eeyna yashrabu bihaa jechuun madda isii dhugu je rabbi nu himee almuqarrabuuna warri rabbi dhiyeeffamu warri rabbi dhiyeeffamoo dhugaatiifuu sanuma qabu. Amala abraartonni muqarrabtootaa gadi jechuudha. Laga silaa yookiin si burqituudha muqarrabtoonni dhugaatii qaburraayi qicanii fidanii jara kanaaf ispiriisiitti godhaniidhamma. Saniifuu dorgomtee muqarrabtoota keessan ramadamuun mirga keeti. Rabbi kadhattee dorgomtee akkas ta'uu qabda bakka duubatti nafin. Jannatuma keessattuu aboo ayyoon ulumasan ol seene nagaya injiin. Maali yoo kadhattu jeerga maalee salaatu wasalaami siin xumarraa olii san kadhadhu kanuma gubbaa san jemma jannatul firdoosi. Saniifuu hamilee gabaabbachuun hin barbaachisu. Ani huluma san ol seennaan bakka bakkuma kophee isaanii sanaan nagayaa jaagariin. Dhuguma yoo isuma ol seenne nu geessillee kanuma taatu garuu immoo qabdu fiintuma qabuu gaariidha yeroo kadhattu guddisiituma kadhadhu laamma. Sittin xiqqeessinidha barboodani isheen ufta. Inna alladhiina ajramuu jechuun warri badii hojjetan mujrima reefu deebin himmaasiisi. warri badii hojjetan kaanuu ni ta'anii min alladhiina aamanuu warreen amanirraa yadhakuun ka qofluu turan gaafa addunyaarra jiran jechuudha wakka addunyaa tanarratti namni muuminaa kun qaqallaadha kun qabeenyan qabu kun ammaasi succuu bareedduun hin deemu akkanuma kana kanatti zaatuma isaanii faa laalanii wattu qoflan laalamma inumaa'uu jannatuma jirri kun seenuu hin barbaannu kam jedhan amma warri Muhammad bakka jannata seenan jee filee wali qabee deemuun wantuma qushaasha yaatu tana yoo taate bakka jannatuma isaanii wajji seenuu sheerbee haadhaquu jaanii asii ta'anii qoflan laalamma jedhini wa idhaa marruu bihim jechuun hoggaa muumintoonni isaan bira dabru yatagaamazuuna jechuun qeensa wal kaayan jee jirri qoflaa fi bar ashoofaa fi yatagaamazuuna jechuun yookiin qeeqaa wal garsiisan nyaara ijaatiin kanatti wal qaqqasanii kun olaalagaa wanti dhuftee jaan yatagaamazuuna jechuun wal qimmiidan wal quntuuxaniiti wal yaadachiisanii irra wal dammaysanidha wa idan qalabuu hoggaa deebi'an ammaasiisis tunuun geenyee fi baritti haftee wa idan qalabuu hoggaa deebi'an ilaaleen gara maatii isaanii hoggaa deebi'an in qalabuu jechuun ni deebi'anii fakihiina jechuun gammadoo haala ta'aniin bashannanuu bakka inumaa dinqiitti taate arra inumaa warra akkanaa tokko garree bar qophee lafa shorroo isaa akkanatti warra jannataati jeen khanimu amma wali qabee wali guuree deemuun wanta ajooytuu takka garree jaanii matanaan bashannana warra isaanii ilmaan isaanii hoggaanii keessa dhaqan maatii isaanii keessa godha akka laal dubartootaa fi ijoolleenis gara isaanii chillaalle akka isaan jalan deemne jechuuf waan akkanaa kana hojjetan amma alattis akkasuma hamachaati hoggaa mana galaniis hamuma isaaniiti yeroon itti dhumtiidha bashannanni isaan qaban haasa'uma jaraa kana wa idhaa rawahum hoggaa isaan harkan karatti qaaluuni jan inna haa'ulaa'i jarri kun ladaalluun jechuun dhugumatti jalluudha jan
جلنا إساني تمرتي تكسانيتي وما أرسلوا جئلا لما ربين مالتو إسان دبيب ديوار وما أرسلوا خلين إرقامين عليهم جيشوني جرموا من توتا خانت خلين إرقامين حافظين جيشون تيسو قدماني ربنا مو هجي ثاني تكسا إساني ننجن نجمع مال قدو كانت تفريباني خانو مكاسين تهيني جريقون جلو جان وان سلا ربين إساني رابر بادر إساني وان بلا وجتني بر فاليوم يتون قياك يا ماسن الذين آمنوا وربت أمنا من الكفار يتون كافر توترا يضحكون يتون قفل نسانيس بكا أجترى بابا توتاني أسرت اللي بابا توباتنا أجتت قفل تانجي على الأرائك سريرة التانيت ينظرون إلى لنجر كافر توتا خنا يرويتان كتاتا من ما جنم بود هل ثوب الكفار كافر توني غلطة غلفة مجاهجان هل انتم معنا قدي تجاني فسرني قد ثوب بجتورا غلطة غلفة من الكفار كافر توني ما كانوا يفعلون وانو جيشات ورنسان رغم بكا وانو جتن غلطة وجيساني أركتاني بغربيني سكنا يسان قده جاني